Benta kesini ka khatsan tarik ujamang arjar arpusan kaseng Voice of the People Party State Youth Wing. Hak jenilam ubah marbot dekar presiden. Kelalai banyak kendo yu general manager jangka PSNL. Nak benta kecing pom siu tulap. Kabahado khalai benai. Yaki housekeeper ki patrai hak ke office. Habaya keren badu general manager angkat kikat tukan ingut ki officer. Kila aida ubah kecing selampan siu. Yaka tulap cengki kadai namar kecing pompoi ki bel. Kiba kila phashiti. Sia CGMT circle. Baca ke corporate kabadan Delhi. Nakaliang ka VPP kalayathir bad yakren sanipha. Hado ba kecing yakren klane shikantaruna. Hakaba u general manager. Ulah haban kod ki officer jeng u ban yakren yakre kam. Namar ba utay u general manager. Uday u badang syuwan thamai. Kani kalau ngecing lek ka babian percaya kinong turay. Ban patray klem jeng siu. Laung ba marbut. Ki housekeeper ki badai kilong kemi ki haban besai la kayeng kasem. Hai jeng siu barit. Laung syusyu ba marbut. Ka VPP kala berngem bala ka office kam la ban siu. Amban siu ban hab ban khang no ikni ka office. Hadin ngecing keren bat cinya penbait. Ka VPP UGM bat ki officer. Kila kular ban siu no arbanai ka tulap na ki emergency fund. Ban nakaliang u kontraktor u basyim ikni ka kam un siu arbanai. Ya ka tulap ka badang sa kila kular ban siu haki banai ban wan. Bat kin sathok siti biang syaki buar bahalor. La kular ka office BSNL lang ba u general manager. Te menta ka step nagaliang ka VP Yudwing lawan hang ni po ka office personnel ka GMTD bani kendo ya u general manager. Kadahui ke jingwan ke jingi bani kendo ini GM kalong ba idon ki paradok personal ke jingi ilong kumi ke jingi ki tray hang ni ka office kum ki housekeeping kim sim layo ya ka tulok ke jongki. Tulok pejengki bagi simlayo kadai nadu usnam uba menisam senam arpo akusau nadu upunai me bat hadu mentau usnam hadu ni upunai ki kilam yo yak tulok dena kalian kejungi mila sofia hadu kata-kata bat na kalian kejungki kila komplain kila pentip sangi bat mentak step milawan wood ban kendu ya UGM bat kapor ban kendu UGM akan step kamu minta kajingetir kajinget hai nakaliang ka VP Youth Wing bat nakaliang UGM kalane pumba sikenta guna AA bat UGM ulak khotlut yaki officer di jongki ban kili yaki ba nakai kadau ka office ka klemla ban siu yaka tulop ka jongki kadawi ba ki officer kila pentau khmat UGM kalong ba ki klem yo ya kata kabil ba nakaliang kani ka office GM PD kila submit hangtai hapo CGMP ka baha away na ki circle ke jongki hangni hapo kabadan hangni hapo hajan hangni hapo additional secretariat dena kaliang ke jongi ngila kintu ya general manager bat ngila ong yu ba kumno ki aikam ya ki pardo ki persnam ki jongi ki patre ki papen coach office bat ya ka payment iklam la bansil perkat mapi hadu kumba khat lai bana ye ka tulok iklam yo bansil na kani ka office ke jongki de na kalian ka VP ke jongi na skokya ba hadu kata kamar kini kide ki batrai ha ka line housekeeping bat kide kilong keme mo kilong keme bat itulok ijing siru ide ibarit bat kalakta sibun ba na kalian ke jongki namar pa mungkin ternyata yang ingin kesemo batin pet ternyata yang ingin kesem kejongki akaba kani office ka kemla pansiu ya kata salary kejongki kani hi ka onlam sa kata ka amount ya kata ka harassment of workers kalau illegal kena kalian kejungi nila pressure bet nila penpor bet ba dah kumno mentau puna kita bersih lada kimla aru berokot ya kata kalai puna ya kata ketulok kejungki ndrai kumno hauni puna ubamenta pihak pensil tena kalian kejungi ngilapat ya kata bat nilainya apa bat nakalian kejungki pat kai kepasukan nakalian kejungi bat nakalian kejungki pat kila menjur bat kilawak yaki lat kilinti kumno bakin pelat ya kata kepimen namar dia kan kepimen kiong bak haplek sata sport CGMP saka circle bat naka circle ka haplek sata sport corporate kata corporate ka haplek satu sata sport Delhi tena kalian kejungi ngilaong yaki baki hapan si kumno siteng na kani ka tulok bakim yo
Tenrei nakaliang jungki kila penpau ya kata kajing dan nakaliang jungi ngila kentu ngila pressure ya UGM ba uday ban siu ya kani ketulok pakai ke pasutunat kalong ba habang nyetir ni yathai habidai bakani ketulok nakaliang GM ulah khot iki officer bat ki officer kila menjur ban siu ya kani ketulok na ka emergency fund jong kani ka office nang ni bat hakaju kapor habang ikeli ya kani ka jinsi kini tulok si housekeeping mo kani ka kam la outsource mo la ai kontrak sya kita kibrio kibayo kani ka kontrak but sotonat ba hakani ka singi ka mamta kani step ngilayo ban kran ru yung kontrak uba shim ya kani ka kontrak jong kini ki housekeeping ba ngila kerpar ru yung kontrak ba kumnu ba un yarap lem yaki ba kinsio ya kata tulok ba ni kontrak ru ula kular khmat jungi ba un sio arbanai nak kepala ke jungu nak minta kini ku perdok senam jungi di baterai kum di housekeeping hangne apo ke office GMPD. Ban nak kalian ke office su kan siu arbanai nak kalian kontrak kan siu arbanai di kala long sau banai bakin yo ikan tulap hakani ka banai hani upanai upamenta bat ka basa apa nak kalian ke jungi ngin sabut din bat nak kalian ke office su kala kular bahkan pelat lut ya kani pisah ka banaksa ya kani ke tulap ke cuki. UGM ulah saskor ya kini ya kejinge jom kini ki perdok persnam kejungi ki bala komplain singi bat ngilawan ikendu yu bat ulah sengap bat ulah pedang ya kita ki jinge thai nak kalian kejungi amni ti kiadan ni kumpan ru nyungut kumba ayo jengkut kiadan ni kumpan ru nyungut san ru nyungut